Uba linas lingdo rat karat nongpo menta kesngi ulat her ye unong yalam ke Hills Farmer Union ubala let ban kershan biet ikibrio ki bakam kum ki nongrap ha ulum worto balatib ru kum ulum kentang klam datib ya kastang kado bat ke jing shisha bat wat jing tip shuwa na ki nong yalam karan. Habakran syakilat pathai kubor nakaliang uba linas lingdo ulaong bengis ngotenat yekinong yalam ke HFU bakilawan ban kirshan lang yekitay kibriw Henry hagajo kapor ngipen pau ke jing snosi bakat kekerdan secretary ke HFU sengkeme pi batai start klam de tip ya kastang kukut batang haga jing sha penbet ha way arngot kiriw shim kabu haga jing shisha shuwa bapen keran pila day ban yakendu shuwa yekinong yalam rat bat ban sngap ru ayu karat kedan ban ong ha kabaya day bat kani kabentang. Halor ke jingkran utai unong yalam ke HFU ban ai duler ya kita ke nong rap na kalyang karat nong po akalapen paik tien sngop ha ai da ka jaka jongpi namal na kalyang karat nong po kanum ai ya ka jaka kabangat ha utai ulum kentang. Nakaliang uba linas lingdo ulaong ru pengis ngolingo kumno utai unong yalam ke HFU uyanu jor ya kani ka benta bat ka lapangap ka mausikar kani kamday kamat bayaday bat ka khaput ngobha wat num pensotho bakla ya upat ba din akan tien habede ba ka jingkren jong wei ni nong mikmat jong ka Hills Farmer Union ni seu tenat bat ai kublai ya kinong ilam jong ka Hills Farmer Union ba kelawan ban tersan lang ya kine kibreu hande ka juk opor ni penpau ya kata ka jing susi bakat kata ka kerdan jong sekretari sengkemi pi patai start klem natip ya ka stang kata kakut batang hajing sapen bi jong wei arngot kiba riu shim kabu habede bagane ka isu hajing isha haswa pinkren pila de bunan mi dan ne kendu sakarai liman sngap ru ayu karai kadon ban ong habede bat kane kebenta piong bangin ngin ai dulir yaki subah ai dulir ya ki jaka ka jong pi yaki na kaliang jongi hi te kum karai nong po nginom ai ya kata jing thot jing ta ke dulir ki ya ki jaka ke bangat hapo jong te ulum kentang ni sulungo kumno pi pen ya nujor ya kane kebenta bar ka lapangap bar ka mau sikar kani kamte ka border issue subha wan nam pastu bakla ya upai ba piong bagi dei ki baduk mo ladang ile kumne karai na se kincak kan kinyakan hai to tiap batang kita ki beruspa kila ban rep ya kwai man balai ban sara ki simpor tu lai snem hadu ban ya khai dala kumno new fast dem kumba suppose nem ki happen up dia kata kamu nak ini suppose nem ki satkan kumno ki psa kun nak ini suppose nem tem da yo khai ya tau kwai dia kata ane borok kaditang kajing pastu bakla saki paiba ban yo ban kawang ti ya kinong ilam jong karai ngani thu yupi ya kajing sisa na pedeng itu ki breu ki bawan hato kasngi ki don ke bateri kam sarkar ki don ki bodon lai sotli ki jakarep nanta ki don ru ki bala de bi ya kajaka bakila yo na karai don ru mo ki bala penlong man khayi ya kajaka karai ki skut ki kam sistem asnem hadin kata kisa aiwai lane di pateng sakiwe pat tang nam taban ban yo pisal ban kamai spa lengba ka jaka jongkarai donru kiba chuskut tang ban yo ban pam ban pom lane ban ot ya giding na kate ka klau te de na takadau ba na ngiu ba sibun gidon kinong rep mo hakane galis ngi ya kita kinong rep akan ngelis i taki dong rep kidon kibana teranga khat kamer pamrio lum berhing wan nan dau kiru kidon kepada hatu lum na kimi kita nama kadai gajing ya awai pateng gajuki kadai ada jingdi pateng juki saki we pat kibreu ajaka makin sungu ya karai nama bakilayo ban rep lakatas nam hanre mentapar kipni bor kala siapa penkut ya kan gajingkan kajonga apa bodong bakarai nongpo kam julek siliang yano ru ka kedup lut ya baro kibriu jong kabri uhnyu trep ki basyong pat ki barep hakeleng gi jaka jong garai nongpo na kaliang jong ka dorpat pelun
jong ka right nong po ka ba kentup ya ki hinyau kur nyau po ni kwa ban pen pau ba nyem sha shu ban skut ne kam try ya ka jakarep ka ba haulum ka ba don haulum borto namar bau de ulum kentang jong ka right ulum ubla sui la shor kimen barim rengkat kasaki urang keu ubasa la kata snam pila im badrep menta ni don kam ban pen bha yo ne ulum sumpha ban alat yangi ban le ya ka don kam lem na pan mi ka jingkrumar kumbang le ku daya sign le tho hak posting na usnam anjar alquran